ndabaramukije mwese, ndaramukije ababa mu bihugu bitandukanye, aba mu Burundi, ababa mu Rwanda, muri Australia, muri Amerika, mbese muri Malawi, muri Mozambique, muri Tanzania, muri Kenya, nukuri murankurikirana. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Ndashuhuje rero inshuti zanjye zose, ndabaramukije mwese, kandi nkaba nshuhuje n'abantu bari mu magurupe nyoboye. N'ubu ngubu mfite igurupe nshasha yo kuri WhatsApp yitwa hunga udapfa. Ni gurupe nkunda gucishaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Amena. Nukuri ndashuhuje abantu bose bari mu magurupe nyoboye, ndabakunda cyane. Uwiteka Imana azabahe iherezo ryiza. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi, ijambo Imana yampaye ngo ndakuzanire wewe mwene data, ni ijambo rivuga ngo umunyabyaha azabona ibara. Iryo niryo jambo ndarimaranye igihe narihawe, ariko noneho uyu munsi ni umunsi mwiza kugira ndagira iki ndarishikirize ba nyeneryo. Amena. Umunyabyaha azabona ibara. Bene data nshuti z'umusaraba, bino bihe tugezemwo ni bihe bikomeye. Benshi barimo barasubira inyuma, benshi barimo barava mu gakiza. Yamara mwene data wowe ugihagaze ni wirinde utagwa. Amen. Uwiteka Imana nagume abakomereje agakiza kanyu. Yesu nahabwe icyubahiro. Ndashimiye abantu bariko barashayiringa ubutumwa ndabahereza. Nukuri Imana yo mu ijuru ize ibibahembere. Ntago muriko murakorera ubusa, Uwiteka Imana azabahemba. Muba muriko muragura ubwami bw'Imana. Amena. Reka rero manze nshire mu maboko y'Uwiteka buno butumwa, hanyuma tubandanye. Ijambo ry'umunsi turi burisome muri Yesaya igice 3 ku murongo wa 11. Umuntu wese afite Bibiliya nazingurure yisomere, hanyuma umwuka wera amusobanurire byinshi. Amen. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima, ndaguhimbaje. Ndagushima ukuntu wagiriye neza abantu bawe. Ndagushima ukuntu warinze abantu bawe. Ndagushima Uwiteka ko hari n'ibindi bintu ugiye kubakorera. Urakoze Data. Ndagushima ukuntu Mwami Yesu ungejeje uyu mwanya ndi muzima. Benshi bapfuye, benshi tungana bapfuye. Mwami Yesu n'abari munsi yanjye bapfuye, n'abandi utabapfuye. Mana, ariko ngewe wemeye komba muzima uyu mwanya. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro. Data wa twese, nta kintu na kimwe naguhaye kugira ngo ubu mwanya mbe ndi muzima, ahubwo n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe wangiriye. Uri igiciro Mwami. Benshi bari mu bitaro, ariko ngewe ntacyo mbaye kubera wewe. Icyubahiro ni icyawe Data. Dore Mwami Yesu, ngiye kuvuga ubutumwa, ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Uwiteka ungire neza, undungikire umwuka wera azansanga hondi nasame na wavuge. Data wa twese, genda mu mitima y'abantu, bari abantu bafite imitima ikomana, genda uyoroshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Mwami Yesu, ndakwinginze Uwiteka, ijuru rimanuke maze rinkikuze mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Gira neza abantu bawe, gira neza umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa. Haleluya. Urakoze Mwami w'abami. Ndirukanye imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, ubwiza bwawe bube
ube hano hantu. Urakoze data wa twese, sabye nizeye kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amena amena. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ino video buno butumwa bwiza mu bushayiringe, mumfashe ivuga butumwa, mumfashe kwagura umurimo w'Imana, nukuri Imana izabibahembera. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice 3 ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umunyabyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ibyo amaboko yiwe yakoze. Subiremwo. Umunyabyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ibyo amaboko yiwe yakoze. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana. Umunyabyaha azabona ibara. Reka ndababwire bene data, urazi ko umuntu agenda kwiba kandi azi ko ari icyaha, kandi akaba azi ko umunyabyaha ingero yiwe kari ukurimbuka, ariko akagenda kubikora. Buriya hari abantu babaye ibyihebe, hari abantu bihebye, bahebye ubugingo bwabo, hari abantu bemeye kurimbuka, hari abantu badashaka guhindukira, hari abantu bemeye kuzarimbuka. Umuntu arava aho ngaho akagenda kuvuga ubutumwa yaraye yibye. Urazi ukuntu abagore barimo bariba abagabo babo amafaranga, barimo bariba abagabo babo amafaranga, kandi ibyo ngibyo bakabikora bazi ko ari icyaha, bakabikora. Hariho abandi bakora ibyaha bakavuga ati nzakwihana ejo, bakaja kwiba bakavuga ati nzakwihana ejo, imbabazi z'Uwiteka ziracariho, reka ngende kwiba nzakwihana ejo. Yamara ejo ntago ubuzi kuzahashika. Umuntu agapanga icyaha, akagiha itariki, akagiha n'ukwezi, akagiha n'amasaha yo kugikorerako. Yamara abantu barazimiye, abantu baragiye kure y'Imana. Noneho ijambo rivuze riti umunyabyaha azarimbuka, umunyabyaha azaboroga, umunyabyaha azapfa rubi. Yesu natugire neza. Yamara umaze imyaka n'imyaka mu rushengero, ariko uracagenda mu bapfumu. Mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza Bayali imibavu, maze mukaza mugahagarara mu ngoro yitirirwa izina ry'Uwiteka, mukavuga muti murakijijwe, kandi muti byagezwe Imana yabahaye. Muraririmba mukavuga muti murakijijwe, kandi muri abasambanyi ruhebwa. Yamara wewe urimo urakora ibyaha, ukabipfukapfuka, dore igihe kiraje uzarimbuka. Ijambo ry'Imana ritubwira riti umunyabyaha azobona ibara,
umunyabyaha azarira nta n'umwe azamutabara. Nabo basheri bangahe wishinga, nta n'umwe azagutabara kuri wa munsi. Buri muntu azaba arimo arabazwa ibyo yakoze, buri muntu azabazwa ku gatwe kiwe. Yamara murabikora igaceceka, mukagira ngo murahuye, ngo izabiguhanira ibishira imbere y'amaso yawe. Uko bikurikirana, umuntu arubahuka akava aho ngaho akaja kuryamana n'umwana angana n'umukobwa we, kandi akanamutera n'inda, agaca anamubwira ati yikuremwo. Yamara ibyo byaha byanyu byanukiye Imana, ibyo byaha byanyu byanukiye Imana. Nimuhunge mudapfa, nimuhunge mudapfa, kuko umuntu wese arimo agenda akora ibyaha aba yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Bene data, yewe evangelist, wewe byuka karugenda kuvuga ubutumwa, ukwisambanya kwarakurangije. Ijoro ryose wewe urara urisambanya, wewe uri murandeba, wewe evangelist, wewe uvuga ubutumwa buri munsi, buri uko ugiye kuvuga ubutumwa buriya uba waraye wisambanije. Ariko rero ndakubwira, urazi ko ako kazi k'Imana uri murakora uvanga n'ibyaha, urazi ko utari kurandikirwa? Ntabwo uri murandikirwa, ahubwo Imana irikira kureba, urayitera iseseme. Nta kuntu wo kwisambanya hanyuma mu gitondo ukabyukana Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa. Yamara uzi ko waraye mu kwikinisha, urara urisambanya, hanyuma ugaca ugenda no kuvuga ubutumwa, ukagenda mbese gusebya izina ry'Uwiteka. Reka ndababwire bene data, umuntu wese adashaka guhindukira, umuriro uramurindiriye, ikiyaga cyaka umuriro uramurindiriye. Dore umuriro urimo urarabya indimi, urarindiriye abo bose batarimwo barihana. Reka ndakubwire, wewe ukiri muzima urafite amahirwe yo kwihana. Yamara Imana iragukunda. Imana ntago irimo irashaka kurimbuka, Imana ntago irimo irashaka ko wewe uzagwa mu muriro, ahubwo irimo irashaka ko wewe uhindukira ukava mu nzira zawe mbi maze ugasanga Kristo. Benshi mwaraguye muri mu rushengero. Urazi ukuntu uri muricuruza, ngo Imana yaratinze kumpa umugabo, ngo reka ngende kumwiha ku nguvu, ugaca ufata bwa bujipo bupfuye, akaba ari bwo wambara ukagenda kwerekana amaguru yawe, ngo umugabo niyabona icyo utakuryaho ngo azaca akuresha ngo agukunde. Reka ndakubwire, ntago ari umugabo uri murashaka, ahubwo uri muri kururira ibibazo. Wewe uri muri kururira ibibazo. Gutuza byarabananiye, muri ko muragenda mwicuruza, amabere muranikira, muri ko murereka abasore ko mufite amabere meza manini mato. Reka ndababwire, ayo mabere mugenda mwanikiye ku gahinga ku musozi, Imana yavuga iti nje kugukubita inkoni kwayo mabere, cyangwa nje kurikuraho rimwe ryonyine usigarane irindi. Ndakubwije ukuri, waza utangira kwiga kwambara neza ukikwiza, ayo mabere yawe utayanikiye. Nta n'isoni munafite mwebwe, isoni se muracazigira? We hano ufata akabanu kinja no mu rushengero, ugenda gukurura bariya abakozi b'Imana, bariya abasore kubakurura,
mugenda gucuruza amaguru yanyu mu rushengero, mucuruza amabere hariya mu rushengero. Kandi rero akena wacuruza ayo maguru baba bafite n'abayagura mu rushengero baba ariyo. Yamara umuntu wese ari mwarakora ibintu bitanezereza Uwiteka, Imana izamukuraho, Imana izamuvanaho. Wewe wa mupapa we uri muranyumviriza, uri muricwa n'inzoga, urafata isoda ugasukamwe inzoga maze ukanywa. Yamara nimuhindukire Kristo, nimuhindukire. Niba mudashaka kwihana, aho uzaja urahazi. Muriko murata abagore banyu, mukagenda kwigira udusore tukiri duto, maze kwambara mugaca mwambara uducupa, agacupa mukicomeka mu gacupa, udushati mukambara twa dushati tw'abana, kandi ufite abana 7 hariya mu kijiji. Ukagenda ukavuga ngo uri umusore, ukagenda kuresha umukobwa akiri sugi umubwira ko uri umusore. Yamara ibyo byose muri ko murakora, Imana yayibonesheje amaso ye abiri. Imana yabibonesheje amaso abiri. Nimuhindukire. Abagore muri ko murata abana banyu n'abagabo banyu, mukiyambika utumini, mukiyambika utunuzanyu udusengeri, amaguru ngayo hanze. Reka ndababwire, mukagenda ahantu batabazi, mukagenda kwigira abakobwa bakiri bato bakiri masugi, mukagenda kubesha ko mukiri bato naho muri abakecuru. Utaye umugabo wawe hariya n'abana barimo bararira, ugiye gushaka uwundi hariya batakuzi. Nyamara ibyo muri ko murakora byanukiye Imana, byanukiye Imana. Nimuhindukire. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko muhindukira mukava mu byaha. Abakobwa muri ko murataha ijoro, mugenda kare, mugataha saa 3 z'ijoro, mugataha saa 4 z'ijoro. Yamara ayo ntago ariyo masaha abakobwa bakwiye gutahira mu rugo. Ese wewe utaha ijoro uba wagiye he? Mbese uba wagiye ku kazi? Uba wagiye hehe? Ubu uri kumwe na turiya dusore hariya tuko turagukubitinda, utundi tuko turakonka amabere, utundi turiko turagukurura iyo minwa, mukagenda mubesha ababyeyi banyu ngo muvuye kwa kana ho muvuye ku giti, muvuye gusambana, ejo bakazabona mufitina, mutangiye amabere yanyu kuzabyimba buke. Ati mwana wanjye bakuroze, naho ntago bakuroze ufite inda. Wa munsi wagenda ukataha ijoro ni wo munsi bagutereye hiyo nda. Ababyeyi bawe bagaca batangira guhangayika kubera kutumva ubusambanyi bubuzuyemwo, ubusambanyi burabuzuyemwo. Abasore namwe mugenda mudomeka kariya, hanze ukaba hafite abagore 6 wateye inda. Ese ubwo n'ubuzima? Ubwo ntago ari ubuzima, bene data. Nimuhindukire Kristo, nimwihane, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Abanyabyaha bazaronka amarushwa, abanyabyaha bazababara, abanyabyaha bazababazwa. Yamara kuba uri muzima, nukumbura uhindukire, nukumbure ureba aho wakosheje, aho waguye, maze ubyuke. Naho ubundi mwene data, dore igihe kiraje cyaka nk'itanura, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose uzabatongora. Ntago
agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Niko Uwiteka yavuze, niko Uwiteka yavuze, niko Uwiteka yavuze. Bene data, nimuhindukire Kristo. Udashaka kwihana arazi yazaje. Inyigisho ndabahereza ntabwo muzikunda, yamara n'umuti ari kuravura. Mbenda kubaze mwene data, ko wowe ugenda wicugusa mu rushengero, ukicugusa ngo uri muraceza, buriya uribagiye ibyo warayikoze mu ijoro. Buriya urabyibagiye. Akaboko kawe ntikakoze mu ipaturo ya so wawe. Amafaranga wakuyemo wayashize hehe? Kugenda wicugusa mu rushengero ngo uri kuririmbira Imana, naho Imana ikubona uri umujura. Amafaranga wibye nyoko wawe igihe gutuma guhaha, ngo ugende guhaha, yandi wasigaza wayashize hehe? Wakoze ibyaha binga bibiri, icyaha cyo kubesha n'icyaha cy'ubujura. Warageze mu rugo urabesha nyoko ngo wasanze ibintu bihenze mu isoko, naho amafaranga wayashize mu mufuko kugira ngo ugende ugura ibyo ukeneye. Yamara Imana yabibonye. Imana yabibonye, wa mukobwa we, wa musore we. Imana yabonye ukuntu hagara hejuru nyoko wawe ukamutuka. Imana yabonye ukuntu hagara so wawe hejuru ukamutuka, ukashaka no kunamukubita. Imana yabonye ibyo uri kurakora, hanyuma ukava aho ngaho ukagenda kudiyakona, ukibagira ibyo waraye ukoze. Imana ishaka ko ibyo bintu bita ukihana. Uraza uturozi ugendana mu ijipo, ngushaka ngo umugabo wa kanaka ngagutore. Yamara ibyo ngibyo muri ko murakora bizabagaruka. Mbe mugira ngo icyaha ntihari ingaruka y'icyaha? Ibyo ngibyo ubikora uzi ko hari n'ingaruka yabyo, hari n'ingaruka yabyo. Ndakubwiza ukuri, ingaruka y'icyaha iriho, ingaruka y'icyaha iriho. Nimukumbure, mutinye ibyaha kandi mutinye n'ingaruka yabyo, kuko ingaruka yabyo izari mbi. Yamara nimuhindukire. Buri muntu niyisuzume, buri muntu niyirebe, buri muntu niyirebe aho yagenze nabi, asaba Imana imbabazi. Buri muntu niyikontore, maze dusenge bene data. Imitima yanyu yuzuyemo ibinyongori, imitima yanyu yuzuyemo ibifushi, imitima yanyu yuzuyemo ibiki. Dore kandi ukabikorana umurimo w'Imana. Imitima yanyu yuzuyemo inzoka y'imitwe ibiri, birira habiri, nibyo byuzuye mu mitima yanyu. Imiserebanyi yose byuzuye mu mitima yanyu, ariko mukaguma mukora umurimo w'Imana, mu rushengero ubijanayo ukanabisohokana, nta no gutekereza ko wanapfa. Nta no gutekereza ko wanapfa. Yamara nimuhindukire, dusenge Imana. Ndarangije. Nyaruka ugifite uburyo,
bazahamagara amazina, nutumva mwirya uzarira. Uwiteka Imana nabagire neza, abahe gukiranuka. Dusenga Imana. Data, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndagushima ukuntu tugiriye neza Mana. Ndakwinginze Uwiteka uherekeze ijambo ryawe, maze rigende rikora akamaro, rikora akazi mu mitima y'abantu. Mwami Yesu, ugende ufungure amatwi y'abantu Mwami, kugira ngo ijambo ryawe baryumve kandi baryumvire mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Data wa twese, savye nize kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana